Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk. How is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? I will sit here and watch the world turn. Feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. And now, this world shall know pain. When I die, I can paint my reflection in the night sky. No, this is not goodbye, but a cigarette and exit my depression. Forget myself and fall away. Telling this to my asset, but let's have my American blush. Not just confusing. Look me up behind, lost me at my mind. You're okay, you're God of my life. Lifting the sun to the floor beyond. You will do. Move to front goodbye. Fill with black spots and boys from alive. And this is all you do. Till you can go and see it. All I know is a girl, no play with you. To withstand, like that. Shine inside, I'm right. All I wanna do is fly inside my mind, praying to God that you
Welcome to a night in heaven. We ain't got time to look pretty, žgidimo dalje. Naš komad z EP-a Greatness, Canary Black. Tako da vi kad ste doma, bang your heads. Wake up someday if we're alone. Now I'm out, what I ever was. But now the will be good to put it up. Now I'm falling down, I gotta make up feel. Swallow the beer, just go away. Now I'm gonna make up feel. Now I'm gonna say something, gotta sit up, drop some spreading water. Bring it to me, I die, success, I This is no place to be right now. So fly away. You've got wings. Use them. Fly away. Tako da sprva bi radi mi rekli iz naše strani, dobrodošli na live streamu A Night in Heaven. Mi si bi želeli, da bi bili z nami danes, ampak se vemo vsi, kakvi so cajti. Žal ni išlo drugače. Upamo, da se to čim prej konča. Zapajamo, da neham jaz bluzit, gremo mi dalje. Naslednje komadi so za našega albuma Calling It Hell Would Have Been Kind. Začeli bomo s prvih, kaj smo skupaj napisali. The Aesthetic Observance of Violence! I'd like you to sit quietly and close your eyes. Start the party at No! Envision yourself in a halo of glowing white light. It will protect you. Okay, we ready? It's 3 in the morning and the whiskey is talking. I'm lying this ladder, running forever. I am lying out in the night. It's just like the lion dying on the inside. The static observance of violence. No movement. As I am 3 in the morning and the whiskey is talking. I'm lying this ladder, running forever. Aesthetic observance of violence.
overtakes all silence. Nadaljujemo z našim prvim featurom, Julianom Mlakarom. The drip is forever. Because I wear it well. Don't really carry a weight that I carry. I choose to marry, but the tear is forever. Oh, the tear is forever. But yes, I am ready to. That's how it will be born. So there is beauty in the unsteady. Sometimes I wonder if I've lost my way. But just I go away, but you. The strength that I carry, no proof to marry, but the truth is forever, oh, the truth is forever. Truth is forever, if the best for you, the truth is forever, my life is right. The truth is forever, the truth is true. Live. It's gorgeous, perfect, nobody dies. The truth is forever, the truth is forever. Yes, I am fucking true. Yes, I am coming here. Now for the sound, this means the release of solid gotcha. The truth, gotcha. The truth. You can't get it, seriously, I'm trying. I'm not I play up. I am lost, I am gone. This is perfect, all the good. The job is forever. The job is forever. I am lost, I'm gone. The job is forever. I am lost, I am gone. The job is forever. I am lost, I am gone. The job is forever. The sword that I carry. I'm so sorry. I can't mess with you. Sometimes I wonder if I've lost my way, but goddamn, but if you don't walk off the way to forever, back, girls, but the line is clever, go hard, no love, I'm like whatsoever. On the down low, we gon' make it better. And you keep my motherfucking breath. There's beauty in the struggle, so I never left. But the devil is some things that I'm better at. You know my name, but not things that I've shared. For real, so we gon' leave a fucking bloodbath. You was not in my shoes, get off my door, man. You a copycat, so you ain't in my format.
Pushing on these dramas like I am a nomad. Where the pole at? Let me fucking name at you. Where the blow at? Homie, you ain't bulletproof. Where the passion that is doing is track. Keep it real, we insane, and we're bringing it back. Let me pick a motherfucking rap from different away. Traveling throughout this matrix and I'm ready to stay. They still in pain in the weed, that's my aura. Open up open doors, like it's in my core. What is in my core? Does it give me curse that I ain't fucking door? Try to kill me, but you cannot control my mind. Listen to the words you say, kill the grind. Our boy Julian. Za naš naslednji komad, ki ga bomo špilali, je pa bil napisan za novo leto pred začetkom albuma Calling It Hell Would Have Been Kind, en izmed prvih komadov, verjetno en tudi najbolj depresivnih naših, ki nam zelo dosti pomeni, nosi pa naslov Anxiety Overdose. I never saw a wild thing sorry for itself. A bird will fall frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself. Dying slowly, I'm overdosing, anxiety's growing, conscience growing. Double story, I feel so tired, this anxiety is overwhelming me. I only got this skill. Dying slowly, I'm overdosing, anxiety's growing, conscience growing. Devastated, I feel so tired, this anxiety is overwhelming me. I only got this skill. Fucking overdose, overdose, accidentally. Close my eyes and lose myself in a dying light.
just a few of the things I control in my world. Ви дома. Bang your heads. Pa smo prišli na nekaj novega. Za razliko od komadov, ki smo jih špilali tu v Peki, za Halloween smo nekaj novega pripravili za vas. Sicer za tiste, ki ste bili z nami tu za Halloween, že veste, kjer je komad, tisti, ki že pa ne pa ga boste zdaj čuli. Tudi komad prija z novo ploto, ki se reče Excellence, oziroma EP-om. Kmalu pride. Stay tuned. Tudi komad pa se reče Suicide Obsession. To take from another is tantamount to evil. From the moment we are born, we practice this art, perfecting the sin we've inherited. That's what life is, a continuous series of compounding sin. It is life itself that draws us into the darkness. I have accepted my fate. I know that I am evil. As are each and every one of you. Yes, I am.
Spoiled obsession, disregard impersonify. Don't deny my suicide obsession. Out in the cloud, without any expression. This is life, suicide obsession. So bad. Zdaj pa gremo na komade z našega latest EP-ja, ki smo ga nazadnje ven dali, Greatness. In bomo kar zašpilali od title tracka kar do konca. Greatness, Slow Suicide, Just a Teardrop Away. Z našim bojem tudi Julianom, ki ga žal ni z nami danes. Responsible our dreams will come. The more governors we put on ourselves and our ability to dream and to reimagine. It's always a fight, so it's not a matter of pushing beyond the limitations and expectations. It's really a matter of protecting your dreams, protecting your imagination. That's really the key. And when you do that, the world just seems limitless. Hereditary, overbreaking, overthrowing, grind the shape. One of you, essence of the talking, take my honor. Forever. Nothing all was standing away, all the dogs of heaven. Yes, it's good, yes, God is good. Yes, to the sky of the light. As I fly away, every good. Look at my glory, folks are bound, going away. The nation of your death, turning your blood. I am done, break off work. Pressure is secondary, and silence primary, great as shine. What a beautiful secondary. Life,
How could you doubt us? We always deliver greatness below our suicide crowd. You know what you greatness below our suicide crowd. Gremo na slow suicide. Naša himna za nas tri. The sunsets in heaven, always and never.
Always and forever. Like the patterns always seem so real. But the truth is, even you can feel. And I need to know it was when nothing happened. And I need to know it wasn't. You to believe, so maybe it's time I'll find something to kill. Something that's worth wanting to feel. Blessing against myself. Wanting to play. Yes. Now I am blind. In smo prišli na Teardrop. Know that to live you cannot stay. Know that excellence is just a teardrop away. Know that to live you cannot stay. Just what you want, and what you need. What have you done? What have you done? I feel so hate. But I'm so sick. All of this bullshit. I don't care for you to get to me. I'll be yourself here and get down here and drink and hiding the bullshit. I'm such a dumb boy. What do you think it's all a game? What's so proud to smile? Running away from my exile. Loyal to black and dark in a while. One last question. Suppose this were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I want to say to them is this. Moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. We can only live together in that way. But if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital. Love is wise,
Where are you going, stream? Far, far away. Take me with you, stream. The silence. Take me far away to the hearts of life. The silence. I give you my breath, my life, my breath. Take me far away to the hearts of life. Pa jebi ga, smo prišli do konca. Že? Cajt gre hitro. In zdaj, kako se spodobi, zdaj, na našem prvem koncertu smo tako zaključili, planiramo tudi na vsakem, tako da gremo zadnji komad na albumu Calling It Hell Would Have Been Kind, ki ga napiše nas DJ Loris. Reče se mu pa Was Worth the View. Zdaj imate čik pauza lahko. Konec. Let's
Prišli do konca. Zdaj se bi pa najrajši zahvalili prvo dvorani Gustav Bezotu pa Altera Radio, ki so nam pomagali to organizirati. Z vami smo bili naš DJ Domen Celan, Loris, naš kitarist Luka Gjerke, Shinobi, jaz pa na vokalih sem bil Lan Pahor, Screamy Boy. Mi smo in Heaven. Hvala lepa in lahko noč. Cheers! Lepo pozdravljeni, upam, da ste še z nami. Lep pozdrav še iz strani Alter Radia. Kot obljubljeno seveda sledi še intervju z zasedbo In Heaven. Torej najprej lep pozdrav. Lep pozdrav. Občutki po live streamu brez publike? Ja, mislim, valjda je super špilat, ne, ampak seveda je pa tisto drugačno vzdušje, kot če je folk pred tabo, pa se z tabo uživajo noter, ne. Mislim, vse je super špilat vedno, ampak ko imaš folk pred sabo, je najboljše, ne. Ampak iskreno povedano, ni izgledalo, kot da bi zdaj manj energije vložili v... Ne, to energija vedno treba noter 100% dati, ne. Vidim, ti si še kar rdeč v obraz. Koliko energije si dal danes? Jaz sem absolutno totalka. Ok, mogoče bi najprej nekaj rekli o vaši himni. Vmes sem slišal, da si rekel, to je naša himna. Zakaj? Ja, to je komad, ko smatramo za našo himno Slow Suicide, pač v refrenih pojemo Heaven, Heaven, the sun sets in heaven, v bistvu naš naslov samega sebe, avtorsko, kak bi rekel, je komad, ko je za nas, pač nas predstavlja in ja, boljše ne bi mogel povedati, kak to. Ok, je to kaj povezano tudi z terminom depression core? Zakaj pravzaprav ste se odločili, da svojo glasbo opišete kot depression core? Ja, v bistvu do te ideje depression core smo prišli tako, da smo mešali prvo itak naše influence in to in smo pol prišli, kak bi sebe nekako iz območja drugih bandov ven nekako izčrpali, da bi nekaj za sebe bili čist in smo prišli en dan na idejo, ja, depression core, deathcore pa seveda hardcore in te iz kora, depression pa zaradi seveda lyricsov in tega, ne. Ok, mogoče če daš mikrofon še malo naprej, da ne boš samo ti govoril. Vem, da si zadihan in da si, kak si rekel, gotov. Ja. Ampak se boš nekaj spravil ven. Ja, seveda. Ok. No, se bom se kar navezal na to, se pravi, vaše influence oziroma kaj pravzaprav vaša glasbena esenca, kaj poslušate, ko se doma sproščate, kje jemljete inspiracijo, v katerih glasbenih zvrsteh, vse? Ja, iskreno je vedno več influenca za melodic trapa, lo-fi, hip-hopa, pač metal bo vedno na prvi vrsti. Malo bližje mikrofon. Pardon, ne, pač ko si tisto si pissed off, pa hočeš nekaj vundati, to bo vedno metal, ker it's the root začetek vsega, ne. Ampak ko si res him, pa se hočeš pač izliti emocijo, ne, sprostiti, ja, tudi dosti več pomeni, če nekaj heavy, da je melodic, da je simple, je včasih dosti heavier, kot da samo nulke žgeš, naprimer. Ok, pa da vas mogoče vprašam malo drugače, pa seveda bom prosil vse tri, da odgovorite. Lahko ti začneš, ja. Zdaj, če se že pogovarjamo o vplivih,
Kaj pa mogoče poslušate doma tudi kakšne zvrsti ali glasbenike, za katere bi se morda publika, ko sliši vašo glasbo, bi se mogoče čudila, da to dejansko poslušate tudi privat? Ja, definitivno bi zdaj na prvo mesto bi dal Suicide Boys, Skarel XD. Ok, če morda za tiste, ki ne poznajo tega, kakšne zvrsti so to? To je trap. Trap, ok. Ja. Zadnje čase smo zelo ogromne količine tega začeli poslušati. Seveda zraven pa pač vplivi metala, zadnje čase predvsem Slaughter to Prevail, so eni glavnih v trenutnem času, katere pač se mi zdi, da so dali kar veliko vpliva na trenutno, kje smo danes. Ok. Ti boš sigurno rekel I hate God. I hate God, Paleface, naprimer, če poznate, Lorna Shore, Immortal album Perfekcija, pol na drugi strani tega Mac Miller, May he rest in peace. Ok. Kaj pa mogoče nekaj takega, ne bi nihče si mislil, da poslušaš to, Kelly Family recimo, ali kaj jaz vem? Dosti tega, da razmislim malo. Death Grips, ja. Honestly, Death Grips, ja. Death Grips, to pa so? To so pa neki taki industrial, hardcore, hip-hop. Basically je samo bobnar, ki ima ful predelane bobne in je najdel enega brezdomca na ulici in ga je vprašal, če bo šel v vokale. Pač se mu dretne in se mu je šel odret. In sta ona na nek način underground začetnika vsega heavy trapa. Čisti underground? Ja. Ok. Izvoli še ti, da je preseneti nas z neko zasedbo, kaj zdaj, David Hasselhoff. Zdaj ste mi tako večino povedala, kaj jaz poslušam. Ne vem, jaz bi rekel NF, rekel trap, pač Hopsin bi tudi rekel, potem bi lahko rekel kaki mogoče Sullivan King iz dubstepa, da gremo malo izven tiste žanre, tudi dubstep poslušamo in tak. Tudi plešete dubstep? Kak? Tudi plešete dubstep? Ne še. Ne še, to mi je všeč. Mogoče, čez čas. Ne še, ok. In Heaven, kaj pravzaprav želite s tem povedati, da ste v nebesih, ko igrate na odru? Recimo, ja, neki taki pomen bolj, mislim, In Heaven kot pač muzika in tudi naši live show pa to smo na tem nivoju, kak bi rekel, pač čustveno in mentalno vsi trije, da smo v nebesih, to hočemo delati, to smo mi, zato In Heaven. Ok. Boste še kaj dodala? Super je povedal, ok. Ja, zdelo se mi zelo zanimivo, da ste precej mlad band, pa ne zdaj toliko po vaših letih, ampak po vašem udejstvovanju, pa mislim, da kaj 2 albuma že izdana, EP, se pravi precej zagona. Odkot ta zagon in ta ustvarjalnost? Ja, midva z Lukatom so v bistvu začela ta projekt tak iz bolj fore kao side projekta, ni bilo prvo mišljeno, da bo to za novi band, to zdaj gremo delati, ampak po prvem tem albumu Self-Titled sva pa bila pač ful navdušena in ful ponosna, na kaj smo naredila in smo hotela ga zagnati ta projekt, da gre dalje. In v bistvu se je začel kot Lukatov side project, kak lo-fi hip-hop, varianta na Soundcloudu, to samo par nas ve. Do danes? Do danes, ja. Okay. Vse je zbrisano, ja. Ja, pa bilo. In pol, ja, smo se zdobili še z Domnom 1 leto, za novo leto in smo začeli. Ni bilo nekega zagonja pač bil in sam delamo dalje. Se pravi, je kar še materijala? Ja, novi EP Excellence smo že naredili, posneli. To smo zdaj mi prvi izvedeli? V bistvu ja. Tako da pride kmalu. Ne vemo še kdaj, ker še moramo samo album. Če poslušate Alter Radio, izveste marsikaj prvi. Točno tako. Kar poslušajte. Tako. Poslušajte, da poslušajte. Ok, no pa da se morda vrnemo na ta vaš zadnji, mislim, da je EP oziroma album Greatness? Ja, album. EP. Ok. Če sem prav razumel, ste dejali, da je
do zdaj nekako najbolj oseben in iskren, pa me zanima, kje se to na albumu najbolj čuti, ta vaša osebna izpoved, samo v besedilih? Največ definitivno v besedilih bi rekel, no. Mislim, če greš po komadu, pa greš sam po besedilih, smo do zdaj najbolj iskreno pač pisali ven. Ker na Calling It Hell Would Have Been Kind smo še imeli to eksperimentiranje, tisto, ja, to smo zdaj tu našli, to bomo zdaj napisali, mogoče smo našli kaki film, ko nas je zavzel, ali pa kaki band, ampak tu na tem EP-u pa smo res sami svoje pisali, na naslednjem pa še bolj. Ok, mogoče še malo predaš naprej, da ne boš imel preveč suhih ust. Ja, to sem želel vprašati, koliko poguma je potrebnega, da se v bistvu tako razgališ pred publiko in pred svetom za tako osebnim albumom? Iskreno, ni fejst težko. Ko prideš do neke točke, ko je to res, vsakaj vlagaš v to, ne. Pol, ko si na odri, ko ti snemaš doma, ko pač se miksa to 10 tožin tur venu, pač 12 tur venu mix sessioni, pač tu več ni nekaj, ko bi se štopal, pa da bi imel neko blokado. Pač izpoveš se naravno, kak si. Ok. Morda še ti? Mislim, koliko je bilo tebi težko? Verjetno tudi del tvoje osebnosti v tem najnovejšem EP-u. Ali ne? Ja, pač to definitivno. Vsi trije smo v Greatness vložili dušo in telo. In pač definitivno pač ne bi rekel zdaj, da je toliko straha, ampak bolj v čast, da lahko to predstavimo ljudem, ki se mogoče soočajo v tistem trenutku v življenju z istimi problemi, kot se mi. In mogoče neka pomoč tudi drugim ljudem. Terapija? Nekaj takega, definitivno. So in heaven. Naslednji album morda naslov Therapy. In heaven therapy. To pa ima Tinkara Čerček, bo imel en projekt Therapy Session, ko bo poezija z lo-fi heavy trapom, backing track in bo poetry. Ok. Drugače poznate band Therapy? Ne. Čeknite. Bomo čeknili. Ok. Po besedilih, kolikor sem se poglobil, se ukvarjate z lastnim obstojem in z življenjskimi bitkami, takšnimi in drugačnimi. Pa me zanima, kako pa je z bitkami na glasbenem področju? Ste morda, odkar se glasbeno udejstvujete, se morda morali boriti na nekih frontah, za katere si niste mislili, oziroma ste morali biti bitke, ki so vas presenetile? Si niste predstavljali, da se boste morda morali ukvarjati in bojevati z nekimi zadevami? Ko ste začeli šele svojo glasbeno pot, vas je kaj presenetilo? V bistvu, mislim, ko smo začeli, nismo imeli nekega danega cilja, ampak zdaj se bolj ali manj smo mogli boriti za to metalno elito, ali kako bi rekel, da nas sprejmejo, mogoče, ne, ker mislim, zvrst ni glih metal in seveda to oni pravi metalci tako ne vejo, kaj si naj mislijo o tem. Tako da z tega vidika bi rekel, da imamo neke bitke, ampak druga pa ne bi rekel, se kar prepustimo, kako gre. Recimo kakšne težave, ko si niste nikdar predstavljali, da se boste z neko določeno težavo srečali na glasbeni poti, pa se potem ste? Kimaš, vidim. Povej. Ja, to ni naprimer zdaj v tem projektu bilo, ne? Ampak nasploh, ko imaš nek band, pa lahko si ful super kolega, naprimer, ne? Pa vse super laufa, ampak na konci muzika, ne zdaj rekel, biznis je, ker pač čim dlje od tega, ko lahko, ne? Ampak včasih, da ljudje grejo, pa ne zato, da bi friendship zgubil, ampak pol neposredno zgubiš friendship. Rekel bi, to ti goodbyes so najtežji del tega. Ok. Smo praktično pri koncu, da zaključimo tako kot vi, ko ste pred zadnjim komadom rekli, smo praktično pri koncu, zdaj smo pred zadnjim vprašanjem. Kakšen je pravzaprav zdaj vaš fokus za naprej? Sicer ste že dejali EP, ne? Ampak kaj pa ostalo, koncerti, ne vem, merch,
Majice, Ja. mikice, šale, kape, z okni. Ja, za zdaj smo, mislim, naredili merch. Kje vam je, bom rekel, zdaj največji fokus? Zdaj bi definitivno rekel koncerti pa merchandise. Sicer smo naredili naše prve majice, za zdaj imamo jih samo tak 100. Tako da tisti, ki si želite to nositi, naročiti, zdaj imate čas, pol jih ne bo več. Naročijo pa na www. Našdms.si na Instagramu ali pa Facebooku. In Heaven. Ja, ali pa naše osebne. Za zdaj nimamo še neke spletne strani, to še pride, vse s svojim časom seveda. Ok. Še kaj za na konec, za dodat? Hvala Gustavu, da ste nas spet imeli. Organizacija res super. Cheers. Ja, pač, to je bolj kot ne to, pač bolj glavno, da se lahko Gustavu zahvalimo za vse priložnosti, ko so nam jih dali. Glede na to, da smo zdaj že ta drugič tukaj, ne. Ok, tako Pa da... seveda Alter Radio tuji, ne, da pač smo Hvala. lahko snemani pa pač predvajani tudi ljudem doma. Z veseljem, z veseljem. Torej, ja, spoštovani in spoštovane, hvala, da ste nas spremljali. Support Pekarna in poslušajte Alter Radio. To pa so bili In Heaven. Lahko noč.